the accused has made a case to be released on bail. Met 'n kreet van verligting het Oscar Pistorius se familie hardop gejuig toe die 26-jarige atleet borgtog toegestaan is. As a family, we know Oscar's version of what happened at that tragic night. And we know that that is the truth, and that will prevail in the coming court cases. Pistorius het begin huil toe hooflandros Desmond Nair gesê die staat kon nie bewys dat hy 'n vlugrisiko is nie. Die hof het ook bevind daar is geen getuienis dat Pistorius met staatsgetuies sal inmeng nie of dat hy geneig tot geweld is nie. Nair het ook uitgevaar teen die talle foute wat die eerste ondersoekbeampte Hilton Botha tydens die ondersoek gemaak het. Hy sê egter daar sal swaar gesteun word op forensiese getuienis wat die prentjie oor die gebeure moet inkleer. Warrant Officer Botha is not a state case. Warrant Officer Botha is a police official that was first on the scene. He is not necessarily the most senior police official who may be tasked with the investigation. It is of course desirable. Die landros sê Pistorius sal self onder eed moet verduidelik wat daardie oggend gebeur het. Nair het in sy uitspraak gesê die verdediging kon nie bewys dat die staat se saak teen Pistorius swak is nie. Hy het self heelwat vrae gehad oor Pistorius se weergawe van die gebeure. I have difficulty in appreciating why the accused did not ascertain the whereabouts of his girlfriend when he got off the bed. I have difficulty also in coming to terms with the fact that the accused did not seek to verify who exactly was in the toilet when he could have asked. I also have difficulty in appreciating why the deceased would not have screamed back from the toilet. Van Pistorius se borgtog voorwaardes sluit in dat hy nie na sy huis terugkeer waar Steenkamp doodgeskiet is nie. Hy moet ook albei sy paspoorte indien en mag nie die land verlaat nie. Pistorius kan enige tyd onderwerp word aan toetse vir die gebruik van alkohol en dwelms en hy moet elke maandag en Vrydag by die Brooklyn polisiekantoor aanmeld. Mia Willemse, Een Nuus, Pretoria.